Veliki pozdrav braći, kao što vidite, dobrodošli u novi klip na Skill Areni. Danas imamo novi video, a to je kupovina našeg vozila, to jest prvog vozila koje snimam, jer su otvoreni saloni, pa sam mislio da kupim neki autić. Inače, ja unaprijed znam prilike koje ću auto kupiti, slijedam 230 milijuna, mogu šta god želim, ali inače, opus nisam da utvrdio. Ali eto, imam prilike jedan automobil koji želim da kupim, a to je Comet. Comet mi je nekako baš gotivan autić, inače imao sam ga na jednom drugom serveru, tako da vidit ćemo koliko je Comet, mislim imat ću tešće naravno da ga kupim, ali eto. Mi sad idemo do salona, ajde idemo u San Fierro salon zato što ne, taj salon je u Las Venturasu, salon u Las Venturasu. Da, evo odavde ćemo ići zato što vjerujem da je u Los Santos sad prepun salon, da je tamo 300 igrača. Može me crashat, može crashat ostale i tako da ne bi smijetao igračima. Ja sam rekao, najavio sam da će biti 3 minuta AFK, samo da kupim auto. Neću odavde, ajde idem ajde na Vibalić otići. Hop. Znači ovdje, nisam siguran, mislim da prilike ja znam gdje je ovaj salon u San Fierro. Sad ću prvo da ga nađem. Da ne bi puno dužio klip, kad nađem salon, onda vam se javljam. Evo ga ljudi, našli smo salon, to je ovaj salon u Las Venturasu. Evo ga na ovoj lokaciji. Znači tu. Idemo kupiti vozilo. Našao sam već taj automobil kabriolet i to je ovaj, samo da možemo čekati, to je ovaj, 370.000. Idemo dalje i šta je piše, nije dovoljno novca za ljudi, moji dragi. Ništa idemo u Logo banku, da dignem, diću odmah jedno 500 kad imam. Tako da idem sad da dignem novac i onda moram se vratiti, inače ono auto vidite da je jeftino, tako da ne znači nešto puno. Nije meni do novca, mislim meni svejedno, ali eto, jednostavno taj automobil mi izgleda prebrutalno, tako da uzavite ga neku ih puno. Da vam spavam, mislim da ne da čak i bliže doći, mislim da jest. Idemo sad do tog salona, ne blizu ovdje negdje ako se ne varam. Da, evo ga, zapravo tu je odmah salon, ja sam prošli put vodio skroz okolo. Dok sam ga našao, evo salona. Inače da, ovo malo sam iskoristio Game Mastera, ali za video, ajde, ništa strašno. Evo, to je automobila. Da. Comet, dobro, ekstra. Ništa, mi se idemo da nađemo naše vozilo. Stavim. Comet. Tu je. Comet odmah tu. Družao se ubakalo sve. Vozilo. Jim Beauty. Vozilo. Idemo odmah sjesti u našeg dragog Cometa. Vidite kako brutalno sjedamo. Mi še idemo sporta, pošto je baš previše ljudi. Tako da, sportamo i drugo. I to je taj automobil koji sam ja htio kupiti. Ne zna ništa spec. Ajde ugledali smo Auto 4 na Slovenijan smara. Ne zna ništa spec, ali promjena boje, ajde to je 229. Dobro, nije baš to ta boja koju ja planiram. Planiram staviti neku svijetlu plavu boju na njega, ali mi auto stvarno izgleda bolesno. Tako da da, ja sam da ste uživali u ovom videu. Iskreno video ispod meni okej i drago mi što sam kupio ovaj automobil, nek sam tražio već par dana na serveru. Tako da, ako budete želili da vam snimam ukupnu imovinu koju ja imam na serveru, snimit ćemo i to nije problem. Tako da ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu, da nisam puno dužio, i mi ćemo se vidjeti u sljedećem. Pozdrav!